大家平安，又入去讀錯嘅任naman na makajana na sulibat. Saka tutswa kajam naman auraja sopi na kainwa samas imazai tua Korinto a Tebril. Imazai tua tapuru katu rusa suratan imazai tua ita karam pacu tapuru a karam. 哥林多后书12章1节到10节。Ui tu nekanu kamangoan a miazuan lakwa nakuyano ini ka kena miazuan tutsu uri iwa ken tua patara sini papatsun katwa sini pakelang dan nuaken nua marairai kemalangaken tua zwa sinja te kirisitua machidil ka tapuru kato sepata cawil a te sangas pina sa vavaw a pati tua tala vavavan a kakaizuanan i dari vavaw. Ini ka kena kemelang tuki pina sa vavaw a patila kina cawa-cawan tuki winaikan na kina cawa-cawan mawana cemasa kemelang ai chua caw-caw ko kelangan tu inarap pasa paradise ini ka kena kemelang tuki inarap patila kina cawa-cawan tuki winaikan kina cawa-cawan mawana cemasa kemelang au remanta timaju tuazwa si zazao kai ini kan si pu kauia si aivu noa caw-caw uri miazuan akan tua patara namaya tutsua caw-caw lakwa patara tiaken aminaku rumlakan noa uriku si miazuan pa uri miazuan akan nukaken aya ini kakena uri masan manguru ayatoa uri ivo akan toa pina uri dan lakwa ku tauraina miazuan mananganu izwa paramoa kinemnem toa patara tiaken ini ka pasusuan azwa pinatsunan rinanda ni maju tua patara tiaken au ayatoa paramu no na pakisumali azwa sini papatsun tan nuaken nua cemas manasika maro pina pujuyan akan pi kina cawa-cawan tu ita ku saituan pai aichua maro sini kaulan ni satan si pasara parapai dan nuaken toa ini kaku sika mi kemudanan aichua patara aichu kintiru langaken na ki aung toa marairai toa sika suarapan i dan nuaken lakwa marairai temabra maya tutsu atuvunga ngata danusuna ko pasli anapakisumali ayatoa aku picur mapasuna ngata apitoa na rumlak caw-caw inayaken manasika patamasirvan naken rabat kizenger tuaku rumlakan toa siki zazangan dan nuaken nua picur ni kirisitu au pai no masati kirisitu marwaken sakamaya tuaku rumlakan toa siniaan toa siserapai toa paserapai toa maasuvungan ta kemudanga ayatoa no rumlakaken mavanaku
sika pupi-supi-sur aicu kainua cemas. Satu cua kajam-naman asini pupatarvan canukin夸耀软弱。在今天的经文中，保罗说他曾被提到第三层天，听见不能用言语表达，也不能用口舌描述的事。即便如此，为了让保罗不至于因为得到许多奇特奇事而趾高气扬，主让他忍受一种病痛像刺纠缠在身上，使他不敢骄傲。虽然保罗曾3次求主移去这刺，主却对他说：“你只要有我的恩典就够了，因为我的能力在你软弱的时候显得最刚强。”因此，为了基督的缘故，保罗乐意忍受软弱、苦难、困苦、艰难和迫害，因为保罗体认到他什么时候软弱，什么时候就刚强。保罗夸口的是他的不足和软弱，这些都让他更能体会主耶稣的爱与怜悯，就像主对他说的：“你只要有我的恩典就够了。”保罗要哥林多信徒审查自己，不论是他们对保罗的蔑视，或是他们对超等使徒的推崇，都表明他们并不真正认识主耶稣。上帝允许自己的约柜被掳，被放在非利士人的大鬼庙里，和民间宗教中只会显神位的神明很不同。上帝是允许自己的选民的国家灭亡，自己的圣殿被拆毁，象征他同在记号的约柜被掳掠的神。更别说他亲自道成肉身，被钉在各个他山上的十字架。虽然如此，上帝依然向世人显明他的大能。Sinaya tutsua kajama-jaman saka latinana gemelang aichuam asini pupatarwan janujin tutsua kajama-jaman kijenger tuaku rumelakan naya au anarmanda timaju tuazwa si zaza awa kai a inika si pukawi ya si aivu nua cao saka ivu angotan to atsovungu aichua disuna ko pinasali anapakisumali ayatwa aku picur mapasuna ngata a pitwa na rumlaka cao sika aichua ti Paulo pai masati kirisitu tayau ke adil ki maju toa parutan nama sirvana ke adil toa aichua rumlaka ni maju toa si serapai toa pasarapain ayatwa kemelan ti maju miezuan toa mana kizengri ti maju toa rumlakan mapatsun toa nampupisuri tayau saka aichua kajam-jaman asini poputarewa jantin kizengri toa ku rumlakan ya latina na pulingaringau teruvu titina na matutsua na partu tina pauri na rumlakati na pauri lakwa no masizwatin to amana ta rumlakan tayau kemasizwatin na pupichur tayau mapatsu na za pichur na tsema tayau to ta sikamakana tamakaya imazai to ta rumlakan sakala tinana kemelan to soka zaman-zaman tomana sini popichur sini para loy jantina pa samarau sakatu soka zaman-zaman asini pakinum na metanutin aki kenana mabawananga sako nasi tayau acici na markasija aki tinana na mabawananga ami tatekwani tayau to ta semas ayaya pa samarau to ro ta kinumnin latina na gigalo akinumnem
萨卡凯努利。亲爱的天父，你的恩典够我用，即使我仍会软弱，仍会陷入恐惧，感谢你依然扶持我，使我信心更加坚定与你同行。Mali-mali akiliwa kanwa ta semas su sini pagawgaw tano kan na napakisumalia ravaz kumalia na rumelakakan kumalia na markutakan na kwa maravakan to sunilakawakan lakanana tapupisur ana takirangas jan sunaku semas sakana makaya manana kita jara na paroro janusun ayakan na keong mali-mali itu suaka jaman-jaman aso sini papo pisuri janomen aki jenger to aku remelakan auri nama kemana tapo pisur taki paparangi jansunanya semasa ayakan na keong saka mali-mali ku inuri pakata sungadam di Yesus Kristo. Amin. Mali itu suaka jaman-jaman nama kacina misa selang sumupu kilaro itu akainwa semas para makanu inka na marulaya kukina sarisanam lamun na paje katanga satapina enet itu suaka jaman-jaman acakini turu kijenger to aku remelakan ayaya pasamarau tianutim dacenana tapina enet saca paparang to semas ayakana pasamarau sakala kinana suliwa tu saca kini atavan taca 平安。